all the journalists who have gathered here. We want to say about the detestable blue film that has been made by non-indigenous immoral criminals. After finding information in the social media, the APHLC on 30/09, I have made a mistake here, I will correct it, 30/09, okay. 30/09 condemns the attempt by non-indigenous immoral criminals to deprave and corrupt the Karbi race by making and publishing dirty blue film by using a Karbi woman. The APHLC demanded immediate arrest and punishment of the criminals who are involved in the criminal act. Any person having common sense can know that the dirty blue film is made by the criminals involved intentionally to dehumanize, deprave, and corrupt the Karbis. Any person opposing the condemnation made by the APHLC against the criminal act and the demand for arresting and publishing and punishing the criminals involved in the making and publishing of the blue film must re-examine their stand. Making of the blue film and publishing it by them is directly an insult against Karbi race, not only against any individual. The government must arrest and punish the makers and publishers of the obscene and lascivious blue film. It is very clear that the makers and the publishers are the same immoral woman and immoral inhuman being. They are not human. We regret that the BJP, instead of demanding the arrest and punishment of the criminals, attacked the APHLC because the APHLC demanded arrest and punishment of the criminals. The APHLC say against the BJP because people have elected a party to work for the people, to uphold the respect, dignity, and honor of the Karbi race, including other tribes and communities. But the ruling party is found to be not taking action to arrest and punish the criminals of this case. All Karbis must uphold the honor, dignity, and respect of the Karbi race. Thank you. Social media long ke keklem to September thongkep arni la sinilitu la non-indigenous mane dak amunit atum kali la keklem bek apam ke la ke Karbi atum phan lang plot pen si keklem la hala Karbi akhai phan lang plot pen si keklem lo Karbi atum phan rat angbong pirthe angbong kapek lang kagtum je Karbi atum ke thang da sulile jat le vialin tame dong tip tame ing thok prat tame tua bisar la tum keklem la si la so kahe no pik akam claim la sini tungge lapen la keklem ta hala keklem lapen ka published hala tum lo athe mahala tum claim lo anu ka preg hada vedet kente
Anut ka prek si ka peklang nun ji po abe halatum si ka peklang lo. Halatum si ka publish lo. Halatum le publish be te jok ta chini dun de jile. Ada halatum bang ini wet ken te halar lo supen hala kopilo ne api bang ini wet ken te. Ne ge monit puta pointung te kopi ni api. Halatum bang ini wet ken te. Halatum si ka peklang lo ka publish ta halatum lo. Ka keselam da halatum lo. Lage karbia aphan lang plot pensi keklem la lage. Rat ang no pirtiang no karbia tom phan aman papi pipet det na pu alam si keklem la la si ngelitum la so keklem apot la eres vek nang ji lapen ge hasti pivek nang i pusi ngelitum kadiman la ke la so keklem ke halatum keklem ke la ke koman ni inu da phan pu gali lage karbia res phan karbia ke phan si la ke lang plot phan si keklem lasi nitung ipuge government atum latum aphan arrestra prabjing ben arrestra ke chok lim hasti pivek nang pona nelitung ipuge ama ningoy me melam BJP dengan nelitum han sana attack turong hala tum han arrest nang ipuge pu kede hala tum mangi BJP atum mangi nelitum han sana attack turong lasi anke nil tumhan na etek turong hala tumhan arrest ni puta pupe punishment pinai puta pupe puge kache kroy do na son manded bonte karbia tumhan ke lang rem ke claim ke kache kroy do son manded lo lason ke lati kadu vitala ni tum APHLC tum arrest nangi puge puapot punishment pinai puapot alam ke nang abnut ka press atum seta re-examine tu thapul amethang mathang chimata tu thap ke alang litung arrest nangi pu di punishment pinai pu demand medet ke chok lo mala so kam lason claim lo te karbiatum amman karbiatum a respect into yuma lason laki kai ke seta into yun el lasi BJP apan punang ko atheke alang litum fansi bang public atum election pen pe hai karbia tom phanchot kalilo kadwe tom phanta akimia kam claim ye phansi akimia kam pulate kahe no moni tom phan arrest det ki ke laga akimia kam lo bente no kahe no tom phan ke arrest redet pulate kahe no kam lo ente lage lason ni claim glede nahi pusi ni tu BJP phan punang kok lo lage alang litung si ruling party alang litung ari deng si jakong do ke public tu si bang election pen ngape hai lo gente lahilo ke alang lito mali pupe anu apre wan purong e chok jeder lo ako ini ta ili tu CM ta pulo mati di non ta ko putu nang kok lo DCSP ta niri deng si tu pulo mati pu ande DCSP tu people sila arrest rede ande itu CM si arrest ri purong lo mante la pulo itu CM si arrest ri purong lo neliga chinia tenge DCSP tu ngel la songe arjulong lok lo te plain a district to get do kokelo lange arrest vek po lage komanya minister phanga chor juji po lama bole take la si data la songa leader nahi te non AP DCSP to report in summary kapang summary ge neli tu matha ke hala nerideng si duk po bang si claim re arrest ri purong lo bon tu sin ni tu matha nang ko la si lake itum karbiatum ahon man a dignity, honor, respect, lahir kapa via kam si eklen, lapot lake kado via tumta matharangi, lapen kado via tumta karbia tumhan a honman kachibinangi, a honor kachibinangi, dignity lapen respect kachibinangi a kama bangke, karbia akhai phan po bang, inut bahini po pangali, karbia akhai phan amani chipinai puga ilitum kado veta lake claim hur nahi lapen thur pak nahi labake ilitum ke manghutume melo non anda karbi tu in summary bangke punang ko lesta ini tum ka chinia tenge women justice forum tu mangi pulor komlo alang itu mangi anu apre tu pupela itu APHLC pen women justice forum tu na langi pu an par ke akapre ka tu itu clip kopia polo ke clip karbi apan aman chiping tum tema bang dong sit dan ni bang putot kang thok ka de lang run prong tong ke mi ma la bang ke ilitum ning oil
lason ke itum meme ilitum Charlie dunang ko alam kali halatum naga tum son thot claim dunang ko alam kali seta naga tum ye bang amithang akhai anong ke pe do ya phan an akhai anong kachi bi ya phan a respect kachi bi ya phan alang ni tum thur pa amat hala kacho claim ka he no bang phan chi thur bre lage dia Dimapur town nang bong we look at it ilie pupe ni tung ke itung ta som totally bina po bang pan le pugali dan ni tung gi po bang ke arona ting pen arrest ra action en nangi arona ting pulo teng te non ta nang li tung yok ta thek long po hala ke ko pu mayong ke arona men ta ko ITX 2000 67 section along the top do ITF 2000 section 67 along the top do lake ningkan ke thoman jail dam nahi lage ka selama tu pen publish komat tu mala ka publish ka publish tum bolle te hala tum lo a blue film hala tum long sidu gende ko busi along pregnant le rock lante hala tum le publish bete malo chini dun pola ako hala tum ka publish ji pu ka lite ko pc a blue film ka selam nan po hala tum ka he no si claim jo yi pe claim jo ita mele video ta ke claim tu kan te la ka publish ji pu fan si ke claim lo kan hala tum la pen itum jok ta nonge mang nang luren nang bangal luren pu mat fan lo ne ke lo pu tek ti la ke ha bang a khai tum ha ke chilu rap lo chilu et lo ro pom lo bang a khai tum hanan ke ange tum tek long lo ru drugs a lekchi easy ke claim kan te la son ye pilo mara tum lo lai claim po chini ko ma si lo la se ke la ke karpia tum phan anong ke jo ye phan ratang bong pir theng bong karpia tum phan ka pen down ye phan ka deprave ye phan immoral ka pen chong ye phan ka corrupt ye phan se la ke claim la si APHLC pen ke nilitum ason ka pregnetum pupe nilitum ipuke la ke claim back tum phan la tum phan arrest nangi la pen punishment pinangi prabjing pe la